Kako bismo trebali da savjetujemo naše žene? Imaj seks što je više moguće, koristi kontracepcijske pilule, ako slučajno zatrudniš, idi na abortus. Tako da mi nemamo decu, ali ćemo da uvezemo što više ljudi koji će da imaju decu. Znate li koje je najčešće ime trenutno u Europi? Ne, to nisu hrišćanska imena poput Luke, Petra, Marka i Pavla. Najčešće ime je Muhamed. Mi trenutno masovno dopuštamo dolazak naših budućih gospodara, čiji je vjerski cilj da milom ili silom unište hrišćanstvo i eliminišu sve one koji neće da se podrede njihovim vjerskim zakonima i kalifatu. Muškarci i žene, slušajte me, još neko vreme ćete moći da se gubite. Još neko vreme ćete moći da se kockate, konzumirate alkohol, drogu i ostale gadosti. Postoje dve opcije u kojima ćete biti sprečeni. Jedna je uspostava islamskog kalifata u Europi, čiji zakoni pod prijetnjom mačem će vas sprečiti. A druga je da prihvatite vaskrslog Gospoda Isusa Hrista i njegovog učenja. Za početak moraš prvo prihvatiti da Bog postoji, što se lako može vidjeti kroz sve stvoreno, kroz inteligentni dizajn. Drugo, moraš se pokajati, odnosno prihvatiti da si grešnik, da si mnogo grešio, da si činio loše i zle stvari. I da Bog, kao pravedni sudija, treba da te osudi, ali pravi Bog je ljubav i On je obezbedio način kako da se spasemo od te osude. Sin Božji, Isus Hristos, je bio potpuno bezgrešan. I onda, dok je bio na krstu, kada su ga ljudi nepravedno osudili, On prihvata naše grehe, prihvata naše prljavštine i plaća potpunu kaznu za njih, za naše spasenje, za naše opravdanje. Onda 3 dana kasnije vas krsava pred mnogobrojnim svjedocima da je hrišćanstvo jedina ispravna, istinita vera. Jedni su širili veru mačem i onda su zauvek istrulili, a drugi je širio veru ljubavlju i mirom i onda je vaskrsao i živi do veka. Ostani hrišćanin i bori se za hrišćansku Srbiju.